la pirit bor la pitlot jar jar la pide baniam ei ba ong ba phimla kot shaki kardan jong kanam kini kide ki kentin ki brasot na ka poetry umlung so so tham ka batheu ya ka jing im jong u ne ka breu ki badon ya ka thong ha ka jing im la ka long ha ki no ki banta jong ka jing im la ha ki jing tre ne ki kam kumju ha ka pule puthi la sakhiru ha ka ne ka kanti ha ka jingim jong uwei usamla na nongkandong na ribhoi district ubade na kasnong yam khon une usamla ude ubakerteng u different martin ubalai thu sapang ka jingim jong u ubalong ukhna ubawan na ka long yeng long sem ka baduk ka bakardo bat u haban belasngi ban pendap ya ka bai college haba uwan ban pule ha palawan college ha umsning Henry kini ke jing e ke jing kurdu kim syam la pendu mensim yo u bat ha kan ne kanti ulayo ban khe yo so jong ka jing tre shitom da ka bawan shakmat ha ka jing pule jong u ulawan ha ka kardan ka balai ha ka fasten ha ka UG examination ar hajar pusan ka bala penlong da ka Northeastern Hills University kawi ka jing e ka bau new samla ula shem ha ka ne ka kanti pat ka long ba wala ula pass ha ka UG examination ar hajar pusan ka bala penlong da ka Northeastern Hills University Henry shem la yo ban lej ya ka exam CUET ban beteng pat ya ka kardan ki bakham shalor ka Balawan College harangkat ka department jong ka khasi ka lapan kup burom yo samla different martin kum ka da ka jingkemen bat ka jing aiman sim chu ya u ha ki kardan pule jong u ki bakham shalor ha ka program lengkot ban penku burom yo samla different martin kabala pelong menta ka sngi ka arpoi tarik naitung ar hajar pusan ha Balawan College laidon rengkat do Dr. Father Lawrence Carluni u principal ka Balawan College u babu ke nongrang u head of department khasi u kpa jong samla different martin kinong hikai lembat ki khna pule jong ka te ka college elicitation ya samla different martin và yo ya ka rang third rang ne tengi sequence sha kum ka college namar ba ila pen kiu ya ka nam chong ka college da ka jing pass chungi jing yo chungi ya ka third rang ha ka exam ni hu don ki jing ong ba ha ka ba u so so tham ong baro obri ba start manu bala banen padam pli kala tunur lai ban kren mo te kata ka dei di shisha tengi pet ya ka ya I samla different yo I ba iwan na kasnong nong pendong maha yong ka yam khon mana kali mana asin ne kata kasnong snong yam khon te phi de ton khon chu phi bayam de su snong yam khon mo te kan mau ngan sa kan mau kata kasnong yam khon tu ni different umur bedong ba pe na jingai teng ta mari school lo jenja nata banwan solution shom sning ban shomwai nata banwan class nata ban poi shagane ka kardan ban yo rang dei tang po board ndrei ha ka university kala he ba kala krau ba te ban yo rang ha ka university la dei ka jing achievement ka ba he ba krau ba ka bai some different yo nga mut bodong lu ba I different kin kharingong different has made a difference different has made a difference ul kata ka dei ke shisha baila ila pen kelas ya ka rumo perkhat jungi ki nohikai jungi kena college su ba la ban poi be sakmat dadangi don kata ka thong dadangi tristom kadang supaya jaga record jungi ya kelas matric atau kelas 12 poi second division mo second division rate naga second division ban poi pat syaka rang kumut ka jingkala ka bakrau ba kani ngi se ong ri kena college chungi ba kani ke jia na ka por hangni ha Balawan chungi ting ni sim ni kena ke ba third division ni sim kena bala kam trot pro rei ni pen kala pa de ki ban poi se ka first division ta wat menta ban poi rang ru tengi supplement sha teng bong ni miss jomentan ba I miss tiu mensual yo orang teng ni te so ko por ni la don hi tengi supplement sha ba don ban ni menta ban hikai han ni po Balawan college ti kumut kani ke jing job jong ki kena chungi ka de ke jing kemen na ka benta chungi ki nong penyai tena kata raw ba ni don lang ko celebrate lang kumni ni supplement lang ban lang ni vice principal IPVC coordinator I pa chungi different ba khamtam ni different ban lang rengkat ba ni menta de na ka daw chungi ba ngi kemen de na ka daw chungi ba ngi lum lang menta ni ban penku burom ye I
nak benda ke jingjo bakrau jong i te midon ni bun ki kasi teachers department kasi Miss Jennifer lawan kenang kasi misai dan day bande chini hu tamba lawan kenang kasi te segmen sia bakin dia borok ke wan lang kasi ban recommend lang dekat badi different kunjur pi kasi department tentang matah ini college pun naga cikulai po jompi bandon dekat bani akan digasi nanta nyumut rubanong ba kani ke job jeng ni different kadai sia ke kemen bakrau naga benta ke college jungi naga benta jompi hibaro ye sai sinbiang kwa ban ai ke cikulai ya different bakunjur naga benta ipa belawan ban sinran nang di intagasi ekubei sibun nang taga cikulai po jompi ni community ba pinang kiu syakrang aga jingkude jompi namar ba yong ba briwala koi sekene ke kerdan ban sange no tang stengpur kade ke lesing long ba kade ke jingpulong no mo tengi community bagi penseluruh ye ba tengi jingkude mangidon ki college prepare ba offer ke kasi department lesai kun ka singkasi semua ka be singkasi mo ka sinot ka Sangkardep Shillong College mo kita offer ya ka kasi department PG te encourage dari ban kala dei ban yai pisyakrang cekmat nangta hadin abut pat ban kampi susu hati pun kilian ya saya isin bang aku akan ikut lagi ke borok nang matah ini boleh nak ke kodoi ki wei kamdam ya different martin boleh sebut kakaskan sana dari different martin kasi so masa senong yang kon bahap ka bahap sa anmawati kelas kadai aku na dasu result ya kan di meeting ya dia apa ini kasih department mesma hadu ke kelas 7 ngapule ha ke school Makari Presbyterian Unity School but itu obtain edukas 12 from Nehru Memorial Higher Secondary School Muslim but dulu ada 12 ngawan jam oleh Balon College kemudian nak kenal ada sibun kici nama anak kembali limpat biang lalu suruh kisikin apa mengawan nak ini sama kabado dan ada sibun kici nama bapak perbankan kelas oleh hafle belah tentang ngam jiyo wan kelas man kesmi kena sibun kici andreng ayu yang boleh balai lam untuk tintinya aduk kena kelimat ke bangsa buat juru yang dan aiki korban midai ban trisdom ban yo ya also kacing job but juru midai ban long ki basurit but ban ayu yang boleh ya kikmi pas but ya kinong kai aga ke school ke bang boleh in long kena ki basman but basurit ban yo ke also kebatnya kumu head jangka department hadin ba ka North Eastern University ka kenai ka Risol ke habang yang different bola poisha kan ka ba hakamat idap ka jisu komen ka crowd kumki parano hikai but semua komen sikat dia ba kata kajing tristom kajing kata kajing IT lut kajing komunikai kata kajing cyber ba kajing met sim kai ka ni dot ni ai lut na orang ta te so komen sibule ba gida mi tiru ba kiwi ki department ru ki yo ba kami na ba wan sakmat nak kalian ke department ke juniru nang ngai tristom susu ba ginawa pilih susu ke hukum ki yo kata pi mereka juk ke meminta juk ke elektronik dan sosial media juk ke sains dan teknologi ini ba kamda don thambi kata ka jingya player happening anak penuh anak musuh facilities ila yo kunjugi Andre kasyompat kau kena ni kena kumnu dengan kamu. Ila benong rupa ila benong bangin sipet yuhiu tanda karyam menjadi tanda ketika ini ke bapau sebab Andre ke bakungsan hi ketika jabing ke jomblo. Ka tristom ke jengkut kena
dia ngamut naman ong ba kam ngai ba kam don ke jingper la kalong lagi puli hasor silong la ni puli hanong kendong la ide na nong so ni na nong kendong handri nila yo lu ya ki baro kumbat kana nong so yo kana nong kendong lu yo de kuman chi tu ipi ngaru ya le ding de kana nong kendong na pas na kani ka haus nam araja katsa di ngayo ban pendep ya master degree apa biologi di kabasu temat kalau bang har mapas nang ni di kena nang kendong hi di hadin bangala pendep ya master degree bat na kajing jalan nanti ke jung blai bat ngau yo ban hikai hakan di juga ka college ki di hantai nga sentu ba ngamda don e kata kajing per ya ya le diru ha sentu i kata ba hadin banga pendep ya ka bi ngale ya diu bangala hindu bat ki ni ba kam to ni ka jingya pher hadu atta bauti pas na Shillong College pas na St. Denis pas na St. Mary's unta terter andri ka shong hi haga jitristom ka jong khna ka shong hi ka jing IT lot ka jong khna ba upoi shakti ka dan ka ba khamshala te na shimru ya kala ya kabu actually di ya por ban khot ban wer ya ki khna ki badon chikini ki dong di thai ni ba ka Balon College kala longga college ka bala well established la no bangidon yaki noikai ki bala abiam di la da pidon jimot ban pinwan puli sakani ka college lu wan ting wan musir pio lanju ki jingkai ko pio Shillong hangge hapo musling hawalan college pio lanju ki jingkai